Evo, nalazimo se na NASA-inom sajtu i ovdje možemo da vidimo neke veoma interesantne slike i videoklipove. Dakle, uslikana je Zemlja i Mjesec sa ogromne daljine, sad nije bitno koliko je to daleko. Mi ćemo da vidimo ove fotografije i ovaj video. I idemo na fotografije. I kao što vidite, ovdje prolazi Mjesec ispred Zemlje i vidimo tamnu stranu Mjeseca. Sada, ukoliko stavite prst ispred vaših očiju i pogledate u sunce, vi ćete tim prstom naravno da zaklonite toliko ogromno sunce. Međutim, ovdje vidimo da Zemlja izgleda mnogo veća nego kako bi to u stvarnosti trebala da bude. Sada ćemo da vidimo koliko je izgledala velika Zemlja sa kineskog satelita. Sada Phoenix, Louis, Overkill, Bomber, objasnite nam zašto je Mjesec na ovoj slici mnogo veći u odnosu na Zemlju nego kako smo to vidjeli na NASA-inim fotografijama i videoklipovima.